ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ینور در کشورمان عموما بیماری سرایتی کووید 19 از بین رفته است. یعنی تاجیکستان امروز به کووید 19 است. سلام. لیکن این چنین معنی ندارد که ما به سلامتی خود و اطرافیانمان بی‌پروایی ظاهر نماییم، بلکه چون پیشتر باید هوشیار باشیم، به قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی اعتبار جدی دهیم و همدیگر را احتیاط کنیم. ما امروز در جامعه جهانی می‌بینیم که چه حادثه است. در سابق اتحاد در دولت‌های مستقل ببینید چقدر وای است. همسایه‌های ما نمی‌توانیم وای کنیم. امروز در تاجیکستان کووید نیست گفته بعد پگاه احتیاط کردن در کار. ما حتی نیست، لیکن به هر حال آنهایی که به تاجیکستان وارد میشوند شهروندان ما از خارجه، ما راحت سرهای نو را کشاده ایستادیم، باز میکشویم و دیگر کشورها. آنهای شهروندانی که ما برمیگردن حتما 14 روز در خانه گویم که در وای میستن، ایزولیاسیون بیرون نمیبرن، تحت نظارت طبیعی ما میشوند، طبیعی اویلوی. ما مسجدها را وای کردن شتابی جمهوری، لیکن نمی احتیاط کردن در کار. مثلا نمازهای جمعه فکر کنید وای نه اونقدر تاریخی در آزمان سال 20 نشان داد. در بعض جاها چی بود؟ در بعض تویا، در بعض جنازه ها تا چند نفر فوتیدن. احتیاط کردن در کار. احتیاط نیمی حیات. قاعده های جمعیتی بهداشتی را حتما رعایت کنند. رعایت نمیکنند و این مسجد کار نمیکند. مرحمت روند طاعت عبادت میکنند، دیگر میکنند. قاعده های بهداشتی را رعایت کنند. در بعضی دولت های پیشرفته کمیده است که چه است؟ حتی جنایت برده 3 سال محبس میکنند. رعایت نمیکنند، در نزد قانون جا میگیرد. فکری مردم کردن در کار. در سال 2020 از جانب مبلغ‌های بودجتی برای مؤسسه‌های طبی در حجم قریب 1 میلیارد سومانی تجهیزات ضروری، داروباری و مواد محافظتی خریداری کرده شد. دیگر سمتی افزایش ساحه تندرستی با طلبات زمان معاصر مطابق گردانیدن شرایط مؤسسه‌های طبی می‌باشد. با این مقصد در سال 2020 108 انشاءات نوی تندرستی بنیاد و 283 انشاءات از تامین اساسی برآورده شده است. تحلیلات نشان می‌دهند که سال‌های اخیر سرایت آبی با برانگیزندگان هر گونه بیماری‌ها به یکی از مشکلات اساسی ساحه تندرستی تبدیل یافته است. از این لحاظ وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که مسئله تأسیس مرکز جمهوریوی میکروبیولوژی و ویروس شناسی را مورد آموزش قرار داده پیشنهادهای خود را آید به حل این مسئله به حکومت مملکت منظور نماید. همچنین با کل ساکنان کشور که در چنین دوره دشوار و وزنین صبر و تحمل نشان داده به واهمه و تعلقه نیفتادند، برعکس متحد شده احترام و عزت همدیگر را به جا آوردند. طبیبان و عائله‌های آنها را دستگیری کردند و برابر حکومت مملکت زحمت کشیدند. اینچنین به صاحبکاران وطن دوست و دیگر شخصان سخاوت پیشه که به مؤسسه‌های تندرستی، طبیبان و عائله‌های کم‌بضاعت با تجهیزات طبی، داروباری و مواد غذایی کمک رسانیدند سپاس بی‌پایان می‌گویم.
соли 2020 барои тавқият бахшидани дастгирии иҷтимоии нафақахӯрону маъюбон, кӯдакони ятим ва оилаҳои камбизоат як қатор чораҳои судманд роҳандозӣ гардида, ба зиёда аз 700 000 нафар сокинон аз гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа беш аз 250 миллион сомонӣ кӯмакҳои иловагии иҷтимоӣ пардохта шуданд. ҳукумати кишвар ба масъалаи ҳифзи саломатӣ ва нигоҳубини ятимону маъюбон ва пиронсолону бепарасторон мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда, барои беҳтар сохтани шароити иҷтимоии онҳо тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамояд. бо мақсади идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар самти дастгирии давлатии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ пешниҳод менамоям, ки аз 1 сентябри соли 2021 нафақаи маъюбон аз синни кӯдакӣ, ки дар асоси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин шудааст, ба андозаи 20% зиёд карда шудааст. нафақаи кӯдакони маъюби то 18 сола, ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин шудааст, ба андозаи 20%. инчунин нафақаи маъюбони гурӯҳи якум, ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин гардидааст, ба андозаи 50% баланд бардошта шавад. ин иқдом имкон медиҳад, ки шароити иҷтимоии қариб 100 000 нафар шаҳрвандон аз гурӯҳҳои осебпазири зикршуда беҳтар гардад. дар ин замина ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки барои бунёди 3 мактаб интернати президентӣ барои ятимони кул дар вилоятҳои Хатлону Суҳ ва шаҳри Душанбе чораҷӯӣ намояд. зарур аст, ки дар ин муассисаҳо мисли мактабҳои байналмилалии президентӣ шароити беҳтарини таҳсил ва зиндагӣ муҳайё карда шавад. кумитаи меъморӣ ва сохтмон якҷо бо дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ то аввали моҳи октябр лоиҳаи ин муассисаҳоро таҳия ва барои мувофиқа бо роҳбари давлат пешниҳод кунад, намояд. вобаста ба ин ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ супориш дода мешавад, ки барои соҳибкасбу соҳибҳунар гардидани ҳар як ятими кул соҳиби ҷойи кор ва зиндагии мустақилона шудани онҳо тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намояд. ҳоло ятимони кул дар ҳамаи миқёси мактабҳои дигар парешон ҳастанд. барои ғамхорӣ кардан ва хубтару беҳтар тарбия кардан мо ба фикрам ин корро кунем. ин иқдом боз сифати таълиму тарбия бием, ки онҳоро вай мекунад, чунки онҳо бейнам тақдир вай кардааст. мо тарзе кунем, ки онҳо соҳиби касб шаванд, соҳиби савод шаванд, касб шаванд, ҳунар шаванд, ки оянда зиндагии худашона мустақилона пеш бурда тавонанд. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.